Kinong ya lambat gid khot jong ka Garo Students Union Southwest Garo Hills kila penlong ya ka jing appahara ya ka jing rung jong ki petwir na Assam bat Bangladesh ha Meghalaya haki artli ki kitam surok ha Junjuni bat ha mir jumlah ha kapot Meghalaya Assam. Presiden Megadeth Mrong Marak rengkat bat gid khot kila ap kitam ban khanglat ya ka jing rung tu jong ki breu na Assam na ka jing khanra mender ha ka sorkar hajala Assam. Kinong yalam ka GSU kin sa apktem bat pahararu sa hakiktem haki surok ha zigzag Salman Para, Nugor Para bat Boldam Grey kibaksam cha Assam. Haka shitarik nailar kinong yalam ka GSU kila kentui ki bor district ban penjur ya kajing apahara na kajing penki win jaga sorkar Assam ban kura ya ki mender haka ni kajela. Kila ong amdei ban sha satya ban penlong ya ka Meghalaya kajela brat breu jong ka sorkar Assam. Nagida alchinga skanga pachangna influx checking ko abachinga ta jebi ap kon skanga pachinga abachinga Junjuni deko kan gitu Junjuni one extreme corridor wa yeno ni chinga abachinga nagi gni ko chinga museum la abachinga abachinga chokta lo biaptam gni nagi yeno abachinga tani gisepon dalo chinga yam pati district Zone ba ya district ni GSU jekhang ni unit rang baksa jikjak karobada Boldam Grey Nugor Para Salman Para yang baksa dal ya ko abachinga ta lagi ya ko abachinga ta ni muksongan ni rong do chungmatan jiang ni da specific biap tamgni arun baksana jekai oiduba garuduba garobada trai junction warang banang khwa ade warang chisinga jamano khangen debadal le chingai wa biap tamgni Junjuni ari mir jumla usan chinga demonstration ko dal kai mi so khang chinga ya naki ya demonstration ko khainga nimuk songani ra jekon chinga district administration no chinga demand khainga chum ba government ko chinga appeal khainga chum somon ko gan gin mo de chisa yajani chisa august ni chisa au chinga stick over na ha disina jekon chinga influx immigrants ko checking ka nagta regular check ka china gata chinga didiang ha un baksana influx checking gate rang ko ba dak china establishment ka china chinga ko ba didiang ha ane gyaro mung githam gapa task force committee jegon district task force committee ko ba enforce ka china warang ko ba chinga didiang ha warang ko chini didiani gi chepon warang ko tharak dakna nang pong achum mana yarang ko tharak dakjagen chum ore haida chinga jakko ra ibungna Dauta chinga influx checking rang kwan thang continue khat nang angapong na bodongwa molap tenga district administration police department aro Meghalaya government ko ba thara khali ya district ya interstate boundary Assam aro Meghalaya ni boundary jerangon rama ba road connected tongwa warango tharakin was specific piaprango tharakin yarangko cheket rangko dakchina infiltration cheket rangko dakchina ngamot molatenga GSU ni kita aro on behalf general public ni kita ba anagi ako agana tingon dal police department ni kita kam khajenga unja district administration ni kita nirok chainga unja nirokinga adita de beba police department ba dawata manpower ba staff ram chungja wania sen manigaman over special district task force committee ko enforce kana nang achum mana dalo antang thangni outpost PSO dong engga parang de warang ko dingthang mancha dakna gata de wal aro sal khanta ko free nirok na de wamang main power ani ta chunja ugo bachinga masi chaka on baksana dalu san chinga yako takang unjenga maina gisep ko puchni ramaram birang oba aro khobor man geni rang man genchim ong bachinga ba thang warang ko cheka ibania aro chinga banga sumayo nuksua police department ang ni kam ko ba dakjani da kan chinga dak mansa bisong ba dalba ching baksa skang pa Junjuniyo chingnia checking rang ko abaching mutungon police department ang baksan chinga corporate ka police department ba dongawnu bisong checking rang ko dakinga media ba walanti salanti bisong ka ngani ba kana aro ka mansa chinga orang ko bana gata manna dauni kusako dingthang biap jerangon road connection dia Assam mona bang pret chinga southwest karwils kita wa menggepen chulgepen ramarang kura mai raket mana warang oba cheket tongna nanggen ongjong odi wa ramarang ko close kana nang oba ke mana mai diki didi wa mangko dithi kana ta manggen
dalu nukna kita maninga mija patang jok aro badiang pling jok anchingni Asamu eviction drive rangko nuksuna kita maninga Bihar state rango da o SIR jikon special intensive revision rangko atengani bisepon dalu anching Bihari rang babang petchok andena dalu dungsugumanan aru yan nakparangko manni arkala ko manni botroli strongni ko dengala ko manni warang dalu khatri pagenchim ode one aru asa eviction drive ka ko manguba manderang ba anchinguna khatprang bagenchim ode anchingara jabol galdam geta dumping zone geta nasinga ba manga kingjo jamancha sakplingjo dalu anching yerang ko ni donggenchim ode anching chung motan anchingni agan sugumen geta dalu anching sakhi genang Manipur aru Tripura ko niya tayo wa geta anching gni gipa getam pok na singa unigeman angni dalo achik maapa angni jongada angni rupeng ska sakantinan ang anagi molat naska aru ang makrakatani ko naska chongmotan nokma sanirang songkono ko diling gipa nokma sanirang laskarang ongjamaina nage songmi nokni dingtang community leaders rang aron nage menggaban angni coach ba coach brothers rang hajong brothers rang jerangon na sumbang batti interstate boundary rangon na sungon sungdong achang parang banga unigeman na simangban tang yerang ko niyoki aron niroki kam kapachina niang mo moratenga manigeman yerang anchini jakon community leader rang ni kita anchini yerang ko nirok na kita BDP party rang donga jeriki village defense party yerang ni kita ba kanak tamana aro songnoko dalu anching na kita maninga saumi pudaket wana kaparang bainga warang nasan duty ka igijaba anching yak plak kun nirok sumsaki maiba daki na song bana simang yerang ko banoba detect ka ode suspicious ode warang ko na song main ba wamang mamung documentation nang ko check anio mamung valid documents ra ko na simang no naman dagen simo ode yamang ko samba batsang pa police outpost pa police station nang ona nasong wako handover ka pabo ani ang mo molat na kita namika yerang plakan anchingni jakgon anchingni asongko anchingni jatko chilchak na gata sro namruat na gata de anchingni jakgon wa onigeman anching police department na aro administration na sa ni sakai gijaba aro angasan oi gijaba chipchat sakantien aro southwest karwisu songdong acheng gapa sakanti delge parang ba yenimun kurang pagen chimo ode aru paltang yang ko kamu zakora genchmo ode nambat kepong gen jekai non tribal areas rang ko anchini katna mania songrang ko jerangon mongsong batti border ni sima ari rango border sima ari rang ko niata kata mania jeriki katuli akhni ngo junjuni akhni ngo jolgaw akhni ngo takkurun bari jenmir jumlarang donga isaguri rang donga ini ngo anake monabari Chandamari, anagi Chondonpara, Bansali, Kepolpara, Garudoba, wa area rango bang non tribal rang yano sungdong achak parang bang dalu yano khatnapi khatsuki dong yani rang pan chung wija unigeman nokma sanirang sungko nokor leng parang nasimang tharakin antang thangni akhung gorini ngo donggen chim ode ndak bagetal manderang khatnapi donggen chim ode wa mangko tharakin sambabat kepa police station na nasung ya mangko report ka China jera ko dia mangko sandi je ko bo muni ko sakko kam ka China geta ne yang de mo molat na geta nam deka dalu ya hazal geni ko ge pongau da sandi atang ode wa nu bi afrango tulia khngo dalu nok sok pongarang bat plingjo jol gawrango dalu nok sok ponga sotokrang wang plingjo takurun barini akhngni nungode channa namjajo adagi yan simari rangon pakma aru wasan oi gijaba jekai jeon nan tribal rang sungdong achainga jekai khalaichor para bazar dam warang huniat ken simore lukhaichor mahindraganj ar dengthang laki dengthang biap dong ba dongwa warango skhangon ditana khangthing population ongjacham dalo haida warang khatnapi dungiani rang kwan sing katna kita manja nigeman singabai ko chakura ekam khana kita manja khali chinga sandi ni roki chinga complain ko sang khana manaya panga sumen chinga adita complain nang kuri dakaba dakha oni ko sakon yarang ko chingi kam ka ingon
Minority Affairs Minister ni kita yang ko kam kage ni na chingo singa tani gaman sa sing bibijo di bedalo na chinga singna kita manjaha mani gaman chinga da alo antang tangan ya ko jakura kam kana nang gabung injo ini gaman dal de pet chinga ya na ko ba influx checking rang ko aba chinga tang kita nang injo aru chongmotan anga din deni mola state government ko ba aru district administration aru police department ko ba dalo chingi nang neki